10. jul bio je u znaku obeležavanja 170 godina od rođenja Nikole Tesle. Tokom dana redovi za ulaz u njegov muzej, ali to je uobičajena slika jer muzej Nikole Tesle u Beogradu godišnje poseti 180.000 ljudi iz celog sveta. U Kulturnom dnevniku između ostalog. O poeziji Stefana Kirilova, dobitnika nagrade Milovan Danojlić. Tolstoje Vrati mir odigran je u starom hotelu Grand na obroncima Alpa. O jednom od najmasovnijih strip festivala na svetu i jedinstvenoj školi stripa govori gost Kulturnog dnevnika, strip scenarista Marko Stojanović. Veliki filmski i televizijski reditelj, scenarista, istoričar umetnosti i likovni kritičar Đorđe Kadijević preminuo je u 94. godini. Njegovo ime postalo je sinonim za početke horor žanra na ovim prostorima. Filmom Leptirica iz 73. godine, zasnovanom na pripovedci Milovana Glišića, Kadijević je stvorio prvi srpski horor film, delo koje i danas uživa kultni status i smatra se remek delom žanra. Njegov opus obuhvata i druga značajna ostvarenja, poput filmova Sveto mesto i Darovi moje rođake Marije. Pored igranog filma, Kadijević je ostavio dubok trag i na televiziji. Njegova serija Vuk Karadžić osvojila je Grand Prix na televizijskom festivalu u Rimu kao najbolja evropska serija i predstavlja jedan od vrhunaca jugoslovenske televizijske produkcije. Pored filmskog rada bio je cenjeni istoričar umetnosti, esejista i likovni kritičar. Pristup u kojem se prepliću istorija umetnosti, mitologija i filozofija bio je zaštitni znak njegovog celokupnog opusa. Za svoje stvaralaštvo dobio je brojna priznanja. Odlaskom Đorđa Kadijevića, srpska kultura izgubila je velikog umetnika. Dobitnik nagrade Stevan Rajičković za najbolju originalnu knjigu poezije objavljenu u prethodnoj godini je pesnik Slobodan Ristović za knjigu Zavičajna vrana u izdanju Udruženja književnika Republike Srpske. A nagrada Milovan Danojlić za najboljeg mladog pesnika već je u rukama Stefana Kirilova za knjigu Fajront u klubu 27. Stefan Kirilov nagrađen je za autentično poetsko svedočenje o vremenu u kojem je borba za lajkove potisnula ideale i ideje. Fajront u klubu 27 njegovo je direktno i izbliza suočavanje sa stvarnošću. Skup svih stvari koje su se dešavale meni, mojim bližnjima i čitavoj generaciji u prethodnih 10 godina. I želeo sam da predstavim jedan duh grada koji, nadam se, još uvek živi. Naslov s jedne strane označava trenutak kada prestaje muzika i zatvara se lokal, a s druge upućuje na fenomen o muzičarima koji su preminuli u 27. godini. Ima dosta rock'n'roll motiva kroz to odrastanje i sazrevanje, tako da sugeriše na jedan vid preživljavanja, jedan vid nadanja i prerastanja romantizma o kratkom životu. Žiri ocenjuje da se Kirilov osobenim upečatljivim lirskim glasom nadovezuje na srpsku boemsku poeziju od Đure Jakšića do Milana Nenadića. U jedinstvenoj poemi o mladom junaku koji utočište traži po klubovima i kafanama, pesnik otkriva neotklonjivu pustoš sveta i vremena. Dok je tu našu romantičarsku liniju boemsku odlikovala naglašena emocionalnost, poplava emocija, romantičarsko shvatanje ljubavi, čoveka, sveta. Kod Stefana vidimo jasan otklon od toga i on svet oko sebe gleda više u ironijskom i samoironijskom nego u romantičarskom ključu. Nagrada Milovan Danojlić dodeljuje se u okviru žanrova u kojima je pisac stvarao. Insistirao je da, kada je reč o lirskoj poeziji, dobitnik bude mlađi od 35 godina. Posveta Amadeusu naziv je programa kojim će sutra svečano biti zatvoren 9. međunarodni festival kamerne muzike u Gornjem Milanovcu, na kojem su nastupili i Marta i Vasil Hadžimanov. Vrhunska umetnička interpretacija i iskrena emocija obeležile su zajednički nastup mlade sopraniskinje Marte Hadžimanov i njenog oca, kompozitora i pijaniste Vasila. Na sceni festivala kamerne muzike spojili su bogatu muzičku tradiciju i porodično umetničko nasleđe sa savremenim izvođačkim izrazom. Meni je čast da nastupam i ovde, a i u Njujorku, a i u Nemačkoj i bilo gde. Svaki nastup je jednako vredan, ja bih rekla, i ovde je publika toliko bila divna da nas je i tatu mog i mene potpuno raznežila. Na repertoaru su bile kompozicije Zafira, Senke, Vasilise, Bisera i Deda Vasila,
kao i drugih autora čije su pesme ostavile dubok trag u domaćoj muzičkoj tradiciji. Ovim koncertom Marta i Vasil nastavili su da predstavljaju svoj novi zajednički muzički projekat. Ispostavilo se da je to divan način da podsjetimo ljude na neke od tih kompozicija koje su možda zaboravljene, možda i nisu, ali svakako ih nema u medijima. I ovo je neki način da podsjetimo i na njih kao umetnike, a i na njih kao ljude koji nam nedostaju. Muzika koja nas je rodila donela je Gornjem Milanovcu jedinstveno koncertno veče u okviru 9. festivala kamerne muzike, manifestacije koja je izgradila prepoznatljiv umetnički identitet i zauzela značajno mesto na kulturnoj sceni. 73. Pulski filmski festival svečano je otvoren. U okviru programa manjinske produkcije u Puli će biti prikazani filmovi, između ostalih Oče naš Gorana Stankovića i 3 nedelje posle Miroslava Terzića. A u okviru pratećeg programa u Srpskom kulturnom centru u Istri otvorena je izložba posvećena Žarku Lauševiću. Žarko Laušević je za ulogu u filmu Oficir sa ružom dobio u Puli Zlatnu arenu davne 1987. godine, pa je izložba u Srpskom kulturnom centru otvorena u okviru pratećeg programa 73. Pulskog filmskog festivala ponela baš taj naziv. U okviru postavke sećanja na velikog glumca, fotografije, lična arhiva, film posvećen njegovom radu. Oficir sa ružom, Žarko Laušević, predstavlja izložbu na kojoj posetitelji mogu da vide ukupno stvaralaštvo Žarka Lauševića, kako na filmskom platnu, kroz odabir filmskih plakata, isto tako i sa pozorišnim plakatima Jugoslavskog dramskog pozorišta. Pored izložbe u Festivalskom centru predstavljena je i monografija posvećena Žarku Lauševiću autorke Radmile Stanković, a o velikom glumcu govorili su njegovi prijatelji, saradnici, kolege. On je zaista odigrao dosta toga, pritom je bio vrhunski intelektualac, pritom je bio fenomenalan dasa. Na festivalu će biti prikazana filmska ostvarenja u više takmičarskih selekcija, a u programu manjinskih koprodukcija su, kao i prethodnih godina, filmovi iz Srbije od kojih su neki već dobili brojna svetska priznanja. Od 7 manjinskih koprodukcija, 5 filmova je iz Srbije, koji su većinske srpske produkcije. To su Jugo Florida, Jugo ide u Ameriku, Oče naš. Stvarno smo, mogu reći, jako zadovoljni sa time što vidimo i što se događa u regiji i jako su s time, mogu reći, zadovoljni naši gledatelji. Do kraja festivala biće prikazano ukupno 60 filmova, od kojih 23 u takmičarskom programu. Za Kulturni dnevnik iz Pule, Marija Miljević-Rajšić. Tolstojev Rat i mir premijerno je izveden na letnjem festivalu Reichenau. Predstava se igra u starom Grand hotelu na obrancima Alpa, nekad čarobnom bregu evropske aristokratije, danas prepuštenom laganom propadanju. Ekskluziva od ekipe RTS-a. Hotel je ovde ravnopravan član ansambla. Sagrađen je pre veka i po zajedno sa prugom kroz Alpe. Tako se sada i zove Hotel Južne pruge. Dok se ne nađe hrabar investitor, on je bina za teatar kao spektakl, ovog puta za najambiciozniju produkciju letnjeg festivala u Reichenau. 4 toma romana srezana su na 3 sata u kojima mir postaje rat, a literatura ulazi u simbiozu sa dekadentnim šarmom lokacije. Koliko se danas u Evropi Tolstoju zamera što je Rus? Ne postoji u svetu autor koji je veći pacifista od Tolstoja. On je odlučno odbijao rat i nasilje, nije bio nacionalista niti slavio političku moć. Autorov stav o ratu izgovara njegov alter ego Andrej Bolkonski. Rat je najstrašnije što postoji. Tolstoj je u mladosti bio ratni izveštač sa Kavkaza i znao je šta rat radi ljudima. Suština političke moći nije moć za rat. Oni koji žele mir, ljubav i respekt imaju u Tolstoju saveznika. Igra se u celoj kući. Za epilog se iz balske sale trči u trpezariju na Gornjem spratu. Tu pozorišni Kutuzov donosi odluku da posle Borodina zapali Moskvu i uvuče Napoleona u zamku. Tu se raspliče sudbina glavnih likova. Andrej umire, Nataša i Pjer ostaju zajedno, a rat ponovo postaje mir.
Nataša ima osobinu koja današnjim generacijama nedostaje. Odrastanje ne znači da sve mora da se napravi bez greške. Nataša greši, ali zna da se nosi s tim. Sve udare sudbine, sve pogrešne poteze integriše u svoj život i sa njima ide dalje. To je znak emocionalne zrelosti. Onaj ko prihvata vlastite greške nikada ne postaje žrtva. Pierre je veliko dete. On je naivan i nespretan. Uči sporo, istovremeno sposoban da iza društvenih konvencija prepozna ljudsku dušu. Zato je nesrećan kad ljudi lažu, besan je kad to shvati, depresivan što sve razume kasno. On povremeno gubi veru u ljude, ali nalazi mir kad shvati šta je smisao života. A to su male stvari. Jesti kad si gladan, spavati kad si umoran, voleti kad voliš. U ovom zdanju sreću se romantika i politička istorija da bi stvorili perfektnu binu za Tolstojev Rat i mir. Estetski ovo je predstava u gospodštini jednog društva koje je davno potonulo u vremenu. Formalno ovo je manifest pozorišne umetnosti koja traži od politike da je ostavi na miru. Za Kulturni dnevnik sa Semeringa pored Beča, Vesna Knežević. U godini u kojoj Leskovac nosi titulu nacionalne prestonice kulture, 28. Balkanska smotra mladih strip autora okupila je rekordan broj izlagača i organizovala 30 različitih događaja, od izložbi preko master klasova do okruglih stolova i tribina. O jednoj od najznačajnijih kulturnih manifestacija u Srbiji i svakako jednoj od najmasovnijih strip manifestacija u svetu govori njen organizator, strip scenarista Marko Stojanović, gost Kulturnog dnevnika. Dobroveče. Dobroveče. Možemo slobodno da kažemo da ste vi, odnosno Leskovac, decenijama već prestonica stripa i zapravo iz godine u godinu nižete različite rekorde. Na šta ste posebno ponosni kada je reč o 28. smotri? Pa hvala prvo na lepim rečima, to nije na nama da kažemo, ali lepo je čuti. Pa verovatno sam najponosniji na činjenicu da mi trajamo toliko dugo. Kao najstariji festival stripa na Balkanu, postojimo 98. godine, a da eto nekako uspevamo da stalno dižemo lestvicu koju smo sami postavili. Taj rekord koji ste pomenuli, 3209 izlagači iz 54 zemlje sveta sa 6 kontinenta, koji ovog puta verifikovao, da tako kažemo, i Paul Gravet, vodeći svetski strip teoretičar, znači koji je na licu mesta na otvaranju rekao da on ne zna za festival koji ima veći broj, uporedio sa francuskim Angulemom, sa italijanskom Lukom, to su legendarne imena, najveći festivali stripa na svetu, kaže da ni oni nemaju toliki broj izlagača. To je svakako jedan veliki kompliment za ono što mi radimo. Činjenica da smo imali 6 izložbi, da smo po prvi put recimo prikazali savremeni američki strip, pa onda savremeni portugalski strip. To su stvari koje se na Balkanu prosto nisu prikazale do sada. I na jedno novo bratimljenje, kada ste spomenuli Portugal, je li tako? Tako je, pa sa Bežom, to je centar portugalskog stripa. Mi već od 2014. godine radimo ta stripovska pobratimljenja, tako kažem, ali su ono uglavnom bila na Balkanu. Možda sam i na to najponosniji, da mi uspevamo da pravimo tu neformalnu mrežu koja zaista donosi rezultate, jer i naši bratski gradovi počinju da grade međusobno mostove. Vi ste pametno i osmislili pre izvesnog vremena tu Leskovačku školu stripa koja nosi naziv po Nikoli Mitroviću Kokanu i zapravo i tu postižete rekorde u smislu zainteresovane dece, jako mladih ljudi za devetu umetnost. Pa šta je to u Leskovcu što je tako pogodno za strip? Pa prvo je svakako pogodan bio taj Nikola Mitrović Kokan, po kome se škola stripa zove, koji je bio bard domaćeg stripa, i on i njegov kolega Mija Kulić su 95. godine osnovali tu školu. Ja sam bio jedan od polaznika, ali sam vrlo brzo silom prilika to preuzeo i nekako ta vrata 9 umetnosti koju su oni otvorili, kroz koje sam ja tad prošao kao učenik srednje škole gimnazije u Leskovcu, ja osjećam dužnost da ta vrata zadržim otvorenim. I to nisu vrata koja nužno vode do toga da mi stvaramo velemajstore u svetu stripa, da su oni svi virtuozni crtači koji će biti profesionalci. Mnogi od njih završavaju zapravo kao slikari, grafičari, tatu umetnici, animatori, ilustratori, restauratori, freskopisci, ali se radi o tome da vi stvorite jednu oazu,
za tu decu koja imaju ta interesovanja. I pretpostavljam da sve to vodi do toga da smo mi, evo, za ove 31 godinu koliko škola stripa postoji, da smo mi za sve to vreme uspjeli da izvedemo preko 2500 dece i da ih uvedemo u 9 umetnosti. I sad u celoj toj situaciji i sa ovim podacima koje ste nam rekli, šta su ambicije? Kakvi su vaši planovi? Pa evo, planovi su možda sad u najvećoj meri vezani za dokumentarac koji smo uradili povodom 30 godina škole stripa. Autor filma je naš poznati autor dokumentarnih filmova Nebojša Ilić-Ilke. Ja sam koautor, mi smo to snimili, premijera je bila na Balkanskoj smotri, jako lepe reakcije smo imali od naših gostiju jer bio je titlovan i već smo dobili poziv u Brašovu da ga prikažemo u tom našem pobratimskom gradu. To će biti njegova internacionalna premijera za mjesec dana. A mi se odmah okrećemo i narednoj smotri. Jeste da je ova tek završena, ali to je jedan ogroman festival, kao što ste sami rekli, brojke su takve kakve jesu i ono što možda ljudi ne shvataju da se on pravi preko čitave godine. Biće verovatno 11. javni čas stripa. Mi to radimo isto, to je tradicija gde smo imali do sad 10, ove godine održati 10. jubilarni, gde smo u 4 različita grada izveli učenike u Babušnici, Vlasotincu, Leskovcu i u selu Turekovac, izveli učenike škola, sve učenike koji su 45 minuta stvarali strip. Van toga ćemo zadržati i one naše standardne aktivnosti koje se ne zasnivaju samo na festivalima, izložbama i pedagoškom radu, već i na izdavaštvu. Sve su to naše neke aktivnosti na kojima će biti akcenat u budućnosti. Mnogo sreće u svim tim budućim planovima i hvala što ste bili gost Kulturnog dnevnika. Hvala vama na pozivu. Hvala vama na pažnji. Kulturni dnevnik ponovo na programu u ponedeljak.